Subi kachisik mekneng lagi tharbe bi lapen inghin. Lapen aku cisik tuneng lagi dikisir. Lapen grup karbi langpi rong pelang. Lasinon cepate ponji lagi. Mai Sam Arong Lapen Sarsing Habe non putot Sarsing Habe mai cepate dun pitpo alang litum ke quarter final first quarter final Mai Sam Rong Piarong lake jersey akilir Lapen Sarsing Habe mohejong ke ipon alang litum lake Sarsing Habe home ground non pusame alang litum Sarsing Habe home ground non nang paprang bomlo Lapen Mai Sam Rong Piarong alang litum papirun chetlo Lasi nang litum jakong orang cipiloi Mai Samaro nan cepate bandom lake mohe jong kai pon Sarsing Habe Laben cepate dun lake Mai Sam Arong apiro koglo non pang paprang bom lake Vaisong jakong cipiloi Vaisong Sarsing Habe jakong cipiloi Lapen Berkuseng Senar Group Leader Mai Sam alang lipusane pembagi macam jakong cipinoy nalitum jakong cipipe pulote ledun deu lasinal tum jakong cipinoy dun mono non paprang bom lake Sarsing Habe lake Vaisong jakong cipinoy alang si Group Leader alang si tim captain lo mohejong pusane alang tum la kami ke pusane non pusane grup Mai Sam Polisi kami Mai Sam rapisi nei karo lasinan paprang bom lake Sarsing Habe Jakong cipino kole Sarsing Habe ke lake putot line ko boleh non putot cire rabo lasi Mai Sam jakong cipino Berkuseng Senar nali jakong cipino nali nana tunune dalo non Vaisong terang budone jakong cipino nali group leader Sarsing Habe group leader jersey nomor kalo atum non putot kacire rabo latum line ko salo putot cire rabo Mai Sam sarga api sida ko line line ko tunune non Sarsing Habe putot cire rabo moheto alali batu yang putame alam tum kelak kami pusame lan putot ke batu jale alali tum jakong orang cibiran non sini final long lagun kengkam cibiran po labang so kengkam alang Sarsing Habe hongkong nali teman bisa kurang tu lasi nali tum putot cirui rangpen haladang non putot ke cirui kira lasi Vaisong jakong cibinoy nang tum agom haipon bomlo non nali tum ke kidonji rake semi-final qualify lo lasinon Sarsing Habe haipon detpo posisi nilitum penglong lo lasinon Mai Sam Rong Piarong jakong orang cipio ede dajoine alang litum kebek pangle najoine alang litum apisang ikong lo lasinon ke haipon lake Gai kole Mai Sam Rong Piarong lake sangdun kok ajoine alang litum qualify dun long ledelom lasinon mohet jong kecepate alang litum Sarsing Habe kelak bamme alang litum ke sanglong prong masih cepate pohitame alang litum jakong cipi pameben Sarsing Habe Vaisong tuma grup pustame alang litum haiponik dalo lasinon winaro Sarsing Habe chunang teman chuniri lo non putot cepate bonjila ke Pangjing Club Lapen Red Rider Club nang litum kachisik mek masih chuniri lo lasobi adon tu cepate bontuji lake
Hinador ini lakukan itu posisi sangat kalau alam itu mohon mapasukin lang aja alam itu yung sa siguro man pato pato pa mo yung hinador ini ang harga dito harga dito ang Pula kayak cengro tadi turun ke timati. lagi lan kapasukan mo yung hinador ini ang harga dito harga lagi lakukan natin ang harga 450 lagi